Danas se nalazimo u FIS Vitezu, pratimo implementaciju projekta Winterization, pomoć djeci u odjeći, obući, zahvaljujući našim vrijednim donatorima koji nas stalno prate i podržavaju, Islamic Relief Amerika, Islamic Relief Kanada, Islamic Relief Australija, Islamic Relief Švicarska. U mogućnosti smo da vidimo ove divne osmijehe, ove pune korpe, djeca su imala mogućnost da biraju sebi jakne, čizme i možda još po nešto, pa ćemo da vidimo šta su odabrali. Evo, kao što vidite, tu su zadovoljna lica, možda malo umorna od biranja, od kupovine. Evo jedne krasne jakne. Selam alejkum. Kako se zoveš? Anida. Anida, jesi ti sama birala ovu jaknu? Jesam. Mogu li je vidjeti? Može. Super, divno si jaknu odabrala. Šta si još odabrala osim ove jakne? Odabrala sam čizmice i hlače i veću čarape. Super. Jel ti super stoje? Da. Jesi zadovoljna? Baš mi je drago. Super. Znači, uživali ste u današnjoj kupovini? Hvala vam što ste mi omogućili da priuštim sebi ovu odjeću. Također vam hvala što ste tako dobrodušni, što pomažete ljudima širom svijeta, pa i nama djeci i knjima. I svima vam želim lijep pozdrav i također vam se želim zahvaliti mnogo. Hvala tebi, nadam se da se uživa. Uživajte i dalje. Hvala. Evo imamo ovdje nekoga ko stoji na kolicima, čeka da pokaže šta je odabrao. Šta? Hoćeš nam pokazati? Da. Hajde pokaži nam šta stoji izabrao. Ja sam izabrao sve za školu. Sve za školu na bazi. Što ti je dobra jakna? S ovu jaknu ti odabrao? Da. Hajde da vidim kako ti stoji. Hajde malo siđi. Jesi dobru jaknu odabrao. Pa plava. Pa topla, što će ti divna biti. Mogu li ti malo zakopčati? Da. Super ti stoji, tako malo se povrti. Okreni se, super, da vidim, hoćeš li nam mahnuti malo? Super. Hvala. Hoćemo skinuti sad jaknu da ti ne bude vruće i da se vidi taj tvoj fudbal, ta tvoja lopta. Super. Za kog navijaš? Da. Za kog navijaš fudbal? Fudbal. Za Real. Za Real? Super. A nije Roma, jel Džeko? A je svoj ti čizme probao neki? Ha? Ćemo vidjeti. Hajde da vidi čizme. Da vidim. Što su dobre! Ma jesu ovo ti odabrao? Ja. Jesu ti dobre, bit ćeš mi pravi Oni voli frajer. samo žutu, Ja? plavu boju, zelenu, šta su potrebne. Ja znam boje. Red, green, yellow, red, White? White. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bravo! You Yellow. speak English? Mašallah. Sad ću i u školu. Sad ćeš i u školu, a već engleski govoriš svaka čast. Jesu i ti plavu jaknu odabrao? Plava je skroz drugačija. Skroz Pa i drugačija. u mene I tebe plava, a drugačija. Hoćeš ti svoju jaknu obući? Što ti se dobro oblači ta jakna? A imam jakne da pa. Super. Mene ne može više biti zima kad idem u školu. Ne može biti zima, to. Ja. A da vidim, a šta su to za noge? A šta su to za noge odabrao? Patike. Joj, kako se Da vidim. Pa to se tako brzo skida. A što se brzo oblači, a što se brzo skida. Što su ti dobre. Jel igraš fudbal? Šta ti je to još? Čizmice. I čizmice, da vidim. Pazi. O, pa jesu ti tople, da vidim. Što su tople.
Znači, bit će ti toplo i nogama i rukama, jel? Super. Bude joj stavim kako treba. Super. No baci. Vidi mam i ja plavu majicu, vidi. Da ti pokažem. I ja volim plavu boju. A da mi su tebe topi.